मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और रेडियो फीजी रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Ni sambul winaka. Se koe ongo na pakaleleka ni nonda i tuku koe na mbungi ende indai. O siti pini rambuka na ililu ni songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party e keni rirai ni sabi sota na panua e tokina mai na ruana i laulawa e koto e na loma ni songo. Tuno rambuka kini FBC News ni natakataka bata kena komiti vo ni songo e na bugni kena tosoi kiliu na songo di na mandangani asyanga ni tiki ni mbose ka paeduri e na pakarawai saoti. Ena nona pandi takio MLA ndui tuturanga kini tutu babuni bola. Ena rone singa saoti atuna to mando o rambuka kini FBC News ni keni reretiko ni na tau butaka endo na nona songo bou ia ena ngongo e tukuna ni sana toko na sodelpa ena buguni kena taparutaki na bending ni kataraba. Ndakit sarti ko lebu na abatumbu labu e boedora na matambosi ni labu musuki kina tambani sarvanua sala muritingana lenga kutamai na mationgo na COVID-19. Tuna bun lewani FNPF chau chukuroi ni sibe ni tina pasende ni tambani lavu musuki e bagangataki na bagatumbu labo na tambani sarvanua. Karton dikke batiko na ngaunongo na beka rawati na tambanongo ni babadi na be mama ni ambaki. E tukuna ni satiko na itubutubu na kena sangai mekako ni bakilai na lengongo kina tambana ni lavu musuki. May sanita kendo na beindinin din natin ni kuwa na matambosa ni Fiji Commerce and Employees Federation kina Fiji Trade Union Congress membalatin do na programo baka tokay na Transition to Business sa T2B. Na programo ngo e nabukay kina na kina tarida kina nonra sa sanga na tamatataka ersa pwedeng umay na takataka karawan ni rapanduria during bisnisi. Tukun na bunibol ni FTUC Felix Anthony ni 5% ni BK erato bandikeba elaw kina ni basa ko na pasyente era sa panduria nga na non-randoing bisnisi. Tuna presidente ni FCEF, Sandeep Chauhan, ni nabibu ko sa rapagalibu na programo ko kinakena tosoida kinambula boy labo e na nonda panua. Kinang gito, sama ito kaya ni katuli tutu na nonda matatimlo abitu e na sotsot ni 2019-2020 World 7 Series e nabuo ni kaya na sama indaro na boni sotsota. Ia na roti nga kina nonda matatimi mena pandita kiendo na nona indambe kina sotsoti ni Olympic Games e na mbaki mayongo. May dabe kiri na pakaleleka ni nonda itukutuku na kaya na ikuri e rana na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni pagkating vinaka. Hi, I'm Asalika and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.